yun. Sige. Magan kayo, sa anak ang mabisain, anak ka. Ni, apay akas na tila ngayo. Kasla nagdagsan ti parikot yun. Awan? Jakpat yun. At dalakit di parikot yun. Ibagayo noan niya dayta. Tasi dadaan kami nga anak yo at umulong kada kayo. Hindi nabayagan na tiksmit ko, ha? Imbrik na hindi nakita kami ti personal. Talaga ka di ngawanan ti karbang nga ngagayat. Gapo ka di talakaya kaun. Gawan magayat kanya kaun. Apay, italaan nagkita kayo iti textmate yun. Italaan nakita na kayo. Wine. Sa anak kami na naka-video call kan kuana. Kaya na miladawan ko iti profile ko. Ha? Manutawan na ayan. 20 tao. Hanggang sa bagay. Kamalik makiday. Ngamin. Imbaga 20-30 taon ka. Ay, isumat lagayam Naglibak kayo ngamin. Ibagayo ngamin tipod no atawin nyo Di yu ilibak. Anak ko. Nakaubing ngamin dagiti arman nyo iti social media. Jay katawanan nyo ngamin ati arman nyo. Tapno sigurado akayatin na kayo. Jak kayat di baka. Ubing ti kayat ko nga asawaan. Tapno adan to mga iwan kanyak into nagkapsotak. Ay natatang narigat ti agsapol iti ubing nga asawa no kastanti edad nyo. Nang runakit saan kayo nga agpenpensyon. Anya? Kumaano pensyonado kayo? Kat dakkel ti pensyon nyo. Ta sigurado, ado ti mangayat kada kayo tatang. Ngamawan met pensyon nyo. Ni, anya dagita ginatang yu, lolo. Pangrupa met dagita. Ay wala pa tao sa rekman. Tapno umubing ti rupa. Anya? Ay, kanayo na ngamin na mabastay nga po iti kinalakay kao. Ay na, lolo. Narigat na mapaubing tarupa yu. Adun ti kurarit na. Anya? Ay, awan nga tati remedyo na napaw. Narigat na paubingan daytan, lolo. Lakay kayo na talaga. Ngam, adda sa bali ari medyo. Ha? Anya nga dayta? Filter. Filter nga? Filter ti kamera ta cellphone nyo, ha? Anya? Ay, apaw, kasano dayta? Isuro na man. 1, 2, 3. Ay, na. Uy, nagmayat gayam ti agsilpay no nakapilter, Nagtar ken ubing ti rupak mapilter. Ay, mabinsampay man, Ay natatang, unay daytan kasi selfie yo. Malubat ta cellphone nyo, iti kasi selfie yo. I-charge ko ano malubat. Kakaiso na nakatatairak dito iladawan ko. Kitaam na kitaam na ka. Ni, nagtaar kayo matditan. Ay na, nagkinistiro pa yo. Nagubing kayo. Kas kaila agtawon laang itinasurok at renta. Ay, padasak matagbalin apugay. Ken baby face babaan da ito'y filter. Ay, nagmayat. Ay, namati matilo ka bakbakitan. Kaya muna kaubingak pa'y. Kaya muna kit nakinis ti rupak. Eh, di nalaam mo nga abot. Kaya kasla kordoroy to'y rupak. Nag-chat man ay. Sige. Nayunampay ti agi forward iti ladawan mo, my loves. Ay talaga na inlaban kanyak na ti abakait. Ay, balo abakait. Hanggang kumayat kat mait. I-forward ko amin asilpig dito silpong kao. Sagay sa nga i-forward. Ay, sos! Nai-forward ko matanday tayo awan filter na. Ay, i-delete ko adagos. I-unsin ko. Ay, na. Ay, naimpaglangan. Tasaan na pa'y anaisin. Sagay sa kayo kaninanag mo, apok.
Tuwa nang pipinta sa abag, lolo. Nangalaan nyo nga eh. Ay, regalo Genovia kay Jabrod. Ited na kano kada kayo. Imbaga nga may nada kayo ti kapal ikaw. Anya? Ay na! Ay sus! Umawag man ay na. Ay. Hello my dear. Hello, my dear. Ion mo ati video ti cellphone mo, my dear. Uwan, mabitla ang my dear. Ay, Carla, sikat yung parang dito yung cellphone ko. Tayo nag-CR. Ibagam pa nag-CR akwan. Ay na. Sige. Sige na, lolo. Hello. Uwan, my dear. Daytoy pa'y manlaka nakak ti kasaritam. Ta agsi arak biet. Ay. Okay, my dear. Ay. Kaanakan ko na yun, lolo. Ay, huwan. Imbagak akaanakan ka. Kan imbagak akabsat ko ni Nanang Mao. Ay, sige, kasarita mo. Iun mo ti video na. Ay, sige. Hello, Nana. Hello, iha. Si kadi ka anakan ni Benedicto, saan? Uwan, Nana. Nagpintas ka balasang. Imala ka kini uncle mo. Ha? Agawid akon iti mabiit. Ta umayak makiasawa kini uncle mo, iha. Sapay kumata kayat dak apara kini uncle mo, iha. Ngamen, adayo abak-bakitak ngam ni uncle mo. Ay, kwa. Weakness ko ngamen tikas kini uncle mo, iha. Pugi ka na lambing. Kan siyempre, ubeng. Nabayagan abaluak. Kat uray bakit akon, ubing ti kayat ko apakiasawaan. Jak kayat tilakay. Sige iha, bali waktu ti umawag nun alpasen anak siar ni uncle mo. Bye! Bye, Nana. Tatang, adamot gayam nobya yun. Una lakaw. Saan ko alam dayjay? Bakit anayin? Anya, kat sayo inaram. Saan ko nga inaram? Iso tinagaram kanya. Sinisirap nak iti dolyar na. Iso nabanita na. Anya, Ay na, nainlablao na kanya. Tiyan mo na gamin. Ket ubeng ken guwapuak. Di nalam mo filter dagiti ladawan ngayon purpurward ko kenkwana. kat kasano daytan ngay. Kasano no agkita kay iti personal. Jak makisinara kenkwana iti personal. Kat no namnamaan na kano ti panagkasaryo inton agawid dito Pilipinas. Kastamot kano ti imbaga na kini Carla nga apo ko yo. Ha? Namasapulan nak Ilembengak dayjay. Jak kayat ti bakit. Pakisama aklaang nakanayon nak matapawitan iti kwarta. Ay natatang sardengan yun ti kastangar aramidan nyo. Delikado dayta. Kukwartaan yun day di abakit. Kanlukluk ko nyo lang ang iti kastangar aramidan nyo. Ay na, di ka madanagan anak ka. Tayin tundanda ni agawid na iti abakit. I-break kong taon. Anya! Hello, Marina. I miss you, Benedicto, my dear. I miss you too, my dear Marina. Agawid akon iti mabiit. Jakon agsubli dito'y abroad. Nakasarita ko nagiti anak ko dito'y. Ket imanugot da aditan Pilipinas ti pagnaidak. Ha? Apay ngay? Apay di mo kayat? Akadwatan iti agnanayon, my dear. Agkasartan. Awan pa'y urnong ko. Di ka madanagan. Siyak ti makaam mo iti magastos. Ha? Saan? Kababain? Awan ti rumbang apagbain na, my loves. Isikreto ta Asyak ti aggastos para iti kalaysat. Saan pa nakasagana ang mga asawa? Ubingak pa'y. Ay, basta agawid ak. Ta umayak agpakasarking ka. Period. Anya? Ne, apay ang nagdakkel tabagyo, tatang. Papanan nyo. Agbakasyonak pa ilang anak ko. No, da umay abakit dito'y balay. Ibagayo nga awanak. Ibagayo ang asawa ko niti sa balay. Ha? Asin
no? Agawid ka nung nga ron, chatmit ka. Kat ipilit na ti makiasawa kanya. Diyan makayata. Anya, ay katakdaran nyo tanubya yung arod. Manjak! Jak pagan ano day jay. Mga sawa, bakit pa ay? Pulos mo ta. Ore awam mat. Ubing ati asawaag. Apay ngamin nga inarim yun, no saan nyo akayan? Iso nga ron tinangarim kanyak. Sinisirap na iti kwarta. Malatag bakasyonak. Tanay, agawi dahin di bakit nga crush kanyak. Jak lapagan ano day jay. Dimit ko nayo, anamin adun a pinasakitan da kayo ti babalasang. Padasan nyo mat ani Nana Marina. Bareng isuntipod no ang mga yat kada kayo, tatang. Manjak nga rod. Ore jak mga asawat. Basta saan apadak a senior citizen. Ano sa kaun taglakla kaya balaw? Mayat dito'y ayan ko, paray. Ano ti babalasang ditawi? Apay, nabayag ka dito yun, aya paray. Ay, wag! Para lutuak dito'y pakanan. Pakanan ni Tel daw. Inuman mo itirabay. Anya, No kaya mo? Nag-apply kan dito'y. Tayo bagak ni Baus. Iso na lang ata para inaw ti sapsapulin da. Ang libre amin. Istiin ka pa'y. Ada kwarto apagtulugan ta dito'y paray. Ay sige, kayat ka. Kaya pag isaw, tagsapsapo lang iti pag nagdak ita. Aday lemlembagak. Ha? Apay ada utang mo? Ay kwawan. Sige Nga banda bakit ngay lemlembagak? Ang kurso na daunay kanyak. Jaket ay jay. Haya! Mala, barang makasapol kay ti kaparagpag mo dito yun, paray. Ano ti babalasang awitris ni Dawi? Nagpipintas na bay. Hello! Naimbag nga oras yaw basang. Mabigbig na. Nana Marina? Wen, siya nga raw. Mabalinti umay. Sige, sumurag kayo, Nana. Ay, agamanak. Jak imbaga kini angkel mo nga itangaal daw ti panagawid ko. Tapno masurprisa. Ha? Ayan na ka, day. Kwa? Carla, Naimbag nga oras mo. Si Kani Karen, saan? Ti kapsat ni Benedicto. ha? Ay, Pasensya kayo, no si Mang Peta kundi ti balayaw. Kaya't ko ngamin asurprisaan ni Benedicto. Ngamjak magayam masangputan di ti balayaw. Napanan na ka, day. kwa, Nana. Adda na panan na. Nakabakasyon. Sa dinaw. Diyak mo, Nana. Tadi namat imbaga ti lugar apapanan na. Sana balay. Urayak latan ti panagsublina. Agawid ak pengarot ijay lugar may. Agsubli ak tao. Nanang, kasano da ito yan? Kaano nga gawid ni Lolo? Ay, diyak mo, anak. Di nakrep-replyan ni Lulong. Ala, sapay ti amo ni Nana Marina kat ubing pa'y ni Lolo. Unay ngaminan ni Lulong. Tila inararamid na. Anya nga ita. Ay, kasano nga nga ibagakin ni Nana Marina ti may papankin ni tatang. Iba gayon, tapno saan amang namnama. Ti amo na ngamin kat nasurok latren tatitawan ni Lolo. Iso nga iba gayon tagpaiso. Urayan ta ni Lulong, anak ko. Taiso ti mangibagay ti pudno. Bareng agsublimot la adagos. Ay na, agyaman nagdani ka. Italaga inaram ka. Inaklon na kadagaos. Gaputa gayatak matkan ka, Benedicto. Ay na, agyaman na ka talaga dani ka. Basta yawid na ko na. Ay, wun. Arigla daw. Ay talaga yam. Awan problema iti day ta. Ay, hagyaman nak ta inayat nak. Nga uray nalukmagak. Ay na, sana problema ti kinalukmag mau. Napintas ka mag, nga oray nalukmag ka. Kanubing ka pa ay. Agi katakon dito'y kaswaitress. Ay, agikatak meten kas dishwasher. Umuna pa'y langal daw ka. Nga magikatakon. Tagawid tan ijay balay may. Ay, ayaton ka. Ay, ayatan ka mat, Benedicto.
Asino di masikog nga insang putyo, tatang? Na, masikog nga. Ay, lukmang na dayjay. Bilbil na, sana masikog. Anya? Nubiyak ni Danica, isuti ka laysak. Anya? Kasanon ni Nana Marina? Ur-urayin na kayo. Agsublinto kano dito'y balay. Ayawan maramidan nan tada sa baling asawaag. Mabait mo't siguro dayjay no makita na ni Danica. Inakto kitain tay baboy di kumpare taga-taga kaon. Pagkasaranta, Danica. Anay ko, agsikalan ti tiyan ko, Benedicto Ha? Apay ngagsikal? Kanyat kinan mo aya? itaray na ko ni di ospital. Ay, Darasa. ay, mabit lang harap. Ta mga yabak iti pangiluganakan ka. Lain pagharap. Masikog ka magayang ngayon sangpit ko di balay. Kat ita, nakaanakan. Pakawanan nak, no nagilimodagkan ka, Ay Benedicto. na, unak ladulok magmuday jay. Masikog ka magayam. Sorry. Sana bale. Taureadan anak ko. Ayayatan ka latta. Makikasarak latta kan ka. Ay sanan, agpaimpagkanta agawid kayo ni ti anak mo. Ha? Ay na, kunak lano agragsaka kon. Hanggang naluhuak manain. Ay una yan, tikas to agasgasat kao. Una yan. Oh, anya ngay, di husto ti atap ko idi. Kunayo alok mag na dayjay, ngam sikog mat gayam nga agpaiso. Ay, un nga roda. Manangal lilaw sa amit amin ang ababae dito'y ili tayaw anak ko. Urayan yun ni Nana Marina, kay mawag itay. Agturong ka nun dito'y. Ay sige, urayag. Ay naisuman lati asawa akon. Ta sigurado adi naklukwan day jay. Tabakutan. Hello, Marina. Ha? Asino ka? Si kakaditi ama ni Benedicto. Ay, si Kamit. Siyak ni Benedicto. Siyak tinubiyom. Siyak ti kanayon mo akadjat-jat. Ha? Dinak man rabakan, tata. Saan si ka ni Benedicto? Si kati amana, saan ka day? Siyak nga road. Apay ay adi nakpatyan. Ay, Nana Marina! Pudno ti imbaga ni Lolo. Iso ti chatmate yo. Aniya? Ay, didak man alilawan. Kat naubing ni Benedicto. 35 lat taon na. ay, sorry Ang pinaubing ko ti rupak iti kamera ti cellphone ko. Nakapilter day jay. Aniya? No Ay, kasta? pasensyakan Ang sa nabalay. Ta sa anak mo't unay alakay. Napigsak pay. Sige, agpakada account. Agsubli aklangan ni Abroad. Ay, apay ngay, my loves. Di nakawagan iti my loves. Ta saan ka apagan anaw? Jak pagan ano ti makinubyo iti lakay. Anya! Pimanaw nga rod ni Marina kat imblock na ko ni ti social media. Kat iti sana nagbayag nagsublimot lang ija bro. Katawanan damag ko kankwana. Manipon ni din jakun nagarom iti babae. Impa may saklatan tinagmula-mulay tagduduma natang iti talon ko. Kat nalagsakak ita, tadadagita poko kamang liwliwa kanyat. Alakastan, ti pagayam mo, Benedicto. Please like, share, and subscribe. Thank you.